Jučer smo svjedočili jednoj nesvakidašnjoj pojavi u Sarajevskoj Ferhadiji. Veliku pozornost privukla je djevojka koja je prošetala Jare, noseći vreću novaca. Znatiželjni prolaznici su prilazili da se fotografiraju sa simpatičnom životinjom, a u isto vrijeme su se pitali je li zaista moguće imati i Jare i pare. Sarajlije su se jučer pitale zašto djevojka šeta po čaršiji sa jaretom i vrećom para. Zanimljivi prizori koji su mnogima izmamili osmijeh na lice. Neki su čak pokušali da ubace sitnišu vreću od para. Ne ubacujemo pare. Ja, was jetzt? Das ist ja kein, das ist ja mehr Spaß, das ist nur so Werbung. Danas imala zanimljiv zadatak, evo kakve su reakcije? Reakcije su iskreno u folu, definitivno nešto novo u gradu, tako da je Jare postala maskota, nema ništa drugo. Vidjeli smo osmijeh na vašem licu, zbog čega? Pa to malo neobičan prizor za vidjeti u Sarajevu. Šta piše ovdje? Što piše? Jare i pare, ja mislim, je li tako? Je li moguće imati Jare i pare? A teško, ne znam. Naravno da. Kako bi to objasnili? Prodate Jare, uzmete pare. Jeste. Kako? Pa što ne je bilo moguće, pa lijepo. Ja se u Sarajevu jako lijepo osjećam. Doveli smo naše njemačke prijatelje tu, došli smo i baš sam im prevela. Ne mogu nikako da skontam kako da im prevedem ovo na njemački. Kako ste im preveli? Rekla sam, wer macht Bilder kriegt Ziege und Geld. Ako napravi sliku, dobit će i pare i Jare. Šta se Jare, odmah smo pomislili mi Bosanci, pomislimo odmah na raže. Da šta drugo, nema šta drugo pomisliti. Znači, Janje pa Jare. Tako je kod nas, ne trebaju nam pare. Znači, Janje i Jare i to nam treće ne treba. A recite mi, mogu li Jare i pare zajedno? Znači, vas da je mogla, čuvaj, samo što mi to pričamo, ne može pare i Jare, a u Bosni može. U Njemačkoj ne može, u Njemačkoj ti je samo znači pidžama i radno dijelo. Nije tačno. Kako nije u Njemačkoj tako? Nije tako. Ko je naučio da živi i da uživa, on uživa i u Njemačkoj i ovdje. Asocira kad neko kaže Jare i pare, znači dupla dobit. I Jare i pare, jel? Tako nešto. Postoji li to? Možemo li danas imati sve? Šta se zavisi u kojoj situaciji, u kojoj ponekad i postoji. Kad čovjek nešto dobro odradi, pa mu se jako isplati i dobije i Jare i pare. A da li zaista možemo imati i Jare i pare, možete saznati ako posjetite web stranicu jareipare.ba.